Je. This is ready. Aha. Aha. Is this the right size? Sačekaj, pa ću ja pogledati. Da vidim. Ne, ta je mala premala. Oh, can I see the normal size of battery there is? Je, evo. Ovako, samo... Čekaj. Tako. I tako. Ček, te nisu dobre, moramo staviti druge, te su prazne. Znaš. Je. Sačekaj ti da ja nađem druge baterije. Aha, ti ćeš to srediti. No.